دەمباش تەماشەوانین هێژان bi bernameya taybet li pêşberî we ne ji xwe ji serê vê sibehê ve artêşa Tirk dagirker êrişên xwe li dijî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriye ranewestandine bi taybet cihên xizmetguzariyê dike hedef li aliyê Tiltemirê gelek êrîş pêk hatine li aliyên xizmetê yên bajarê Qamişlo gelek êrîş pêk hatine ji beriya çend kêliyan ve ev êrîş jî pêk hatin êrîş li ser hîzamê ye hîna agahiyên berfireh nehatine parvekirin lê belê wisa xuya dike beriya çend kêliyan ev êrîş pêk hat li aliyê din jî li derdora kampa Waşokanî jî êrîşên dewleta Tirk dagirker gelekî berfireh bûn ji xwe ev êrîş nehatine rawestandin heta niha jî heta vê kêliyê jî êrîş didomin ji xwe Dewleta Tirk dagirker bi van êrîşan armanc dike ku ewlehî û aramiya herêmê jî têk bibe li seranserî herêmê êrîş dewam dikin. Em bînin ziman li Hesekê stasyonên kehrebeyê û her wekî din hatin hedef girtin. Ji xwe êrîşên dewleta Tirk doh jî li dijî bajarê Hesekê hebûn. Li wê deverê jî mamela qermîtan hate hedef girtin. Bi awayekî berfireh mêvan mijara nîqaş bikin di bernameya xwe ya taybet de temaşevanên me mêvanên giranbiha jî hene ji xwe destpêkê de jî nûçegihanê me ji bajarê Qamişloê tevlî bibe Serkeft Hesên nûçegihanê me eger amade be em wî tevlî bikin. Belê serkeft dema te baş be. دەمباش سلااو ڕێز جیان سەرکەفت ڕەوشا هەریداوی بمەرە پار بێت لە سەرانسەری هەرێمێن باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریە چ دقەومە شخوا ئەم دەزانن ji vê sibehê êrîş dewam dikin dewleta Tirk êrîşên xwe ranewestandine kerem bik serkeft berfirehî ji me re biaxiv. بله جیان سلااو ji bo te û ji bo tevahî temaşevanên Rojava TV dewleta Tirk dagirker û çeteyên ser bi wêva ji demijmêrên sibeha îrova êrişeke dagirkerî yan jî pêleke dijwar ya êrişên dagirkeriyê bi taybetî birêya balafirên bê mirov û di heman demê de birêya balafirên xwe yên keşf bi dijwarî êrişî herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê dike dewleta Tirk dagirker bi awayekî rast rast jiyan diwan êrişên xwe da bi taybetî em bibêjin sivîlên herêmê Welatiyên Bakur û Rojhilatê Sûriyê dike hedef di heman demê de binesaziya herêmê em bibêjin ku ew weke çavkandiyên serekeyên debara xelkê Bakur û Rojhilatê Sûriyê têne naskirin wan bi awayekî rast rast dike hedef li seranserî em bibêjin li giştî Bakur û Rojhilatê Sûriyê bi dehan êrişên ezmanî pêk anîne jiyan di heman demê de stasyonên elektrîkê stasyonên avê cihên petrolê gelek deveran dewleta Tirk dagirker bi awayekî bê ser û ber bombebaran û tobaran dike ji xwe em bibêjin êrişa yekem ya ku destpêkê pêk hatî li mezraeya Nişêrfa Heme ya girêdayî kantona Hesekê bi taybetî ku li ser rêya Hesekê û Tiltemirê dikeve ku di encama wê bombebarana hovane û bêbext ya dewleta Tirk dagirker de çar welatiyên herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê birîndar bûn û jiyan ji xwe di heman demê de dîsa jî li taxa Nişêrfa ew jî ya ku girêdayî kantona Hesekê li wê derê jî dîsa dagirkeriya dewleta Tirk erebeyekê sivîlan bombebaran kir û di heman demê de derdora kampa Waşokanî ku ew kamp em bibêjin taybet ji bo koçberên me yên Serêkaniyê li wê derdora kampa Waşokanî jî çend caran em bibêjin ew dever jî birêya balafirên xwe yên bê mirov bombebaran kir û di heman demê de li giştî li seranserî asta herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê gelek deverên em bibêjin gelek deverên xizmetguzarî û bi taybetî çar cihên berhemanîna petrolê ew em bibêjin çar cihên ku petrolê berhem tînin ew jî hatine hedefgirtin ji xwe ji bo van êrişan jî hêzên ewlekariya hundirîn ya rêveberiya xweser a Bakur û Rojhilatê Sûriyê daxuyaniyeke berfireh da li gorî daxuyaniya hêzên ewlekariya hundirîn di encama êrişa ku li dijî gundê Tilhebeş yê li navçeya Amûdê de pêk hatiye şeş endamên hêzên ewlekariya hundirîn ku em bibêjin aramî û ewlekariya vê herêmê diparastin di encama êrişa bêbext ya dewleta Tirk dagirker de şehîd ketin di heman demê de li herêma Firatê jî bi taybetî li navçeya Sirrînê ku ser bi bajarê Kobanê ve û di heman demê de jî em bibêjin li navçeya Çelebiyê û bi taybetî gundê Xarabişkê li wê deverê jî dagirkeriyê motorsikleteke welatiyan bombebaran kir jiyan di encamê de du welatiyên herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî ew jî şehîd bûn û yanî heta va kêliyên ha
که ام تیدا داخبن لگوری آگاهیین که مبدأ خستنه دولت ترکیه دا گرکر حتی وان کلیان جدیسا ام ببیجن تو بارانو و دمان دمیدا بوم باران خال دیجی حرمین باکور و روجلات سوریه بدجواری بردوام دکه و به تایبتی شقا بریانا چند کلیان دیسا دولت ترکیه دا گرکر ستاسیونه که الکتریکی جلگوری آگاهین که مبدأ خستنه اما بریانا چند کلیان ستاسیونه که الکتریکی جی ل بازار قامشلو دولت ترکیه دا گرکر بوم باران کرد و حتی و کلیه جی ام ببیجن او رشن دولت ترکیه دا گرکر دیجی حرمین باکور و روجلات سوریه دیجی بناسازی حرمین بدجواری دوام دکن جیان لهمبری وان ایرشان هلوستا خلق حرم اوه پیم اوان اوه کو اوه حتی هناسای خویا داویه شر بکن اوه هر تم لدورا ریوبریا خواستر و لدورا پاریزوان خواب ببن یک و اوه تجاری دست کفتین شورش برلتن اوه برح فلسفه ریبر آپوچاوا کو بریان ها ایرش تیک برنوه وان ایرشان تیک ببن شخوای جبونا شرمزار کرنا ایرشن دولت ترک ام ببیشن این لدیجی حرمین باکور و روجلات سوریه ایرو لسرانسری حرم جزیره لحسکه لقامشلو لعاموده لدربیسیه و دمان دمیدا لنافچه دیره کهش اوه خواپیشاندان گرسایی وارن دارخستن کمیته آمادکار بانگ لولاتیان دکه کب آوائی که گرسایی بره خوابتن قادن چالکیانو و ام ببیشن تمام دمیدا هلوستن تند نشان بدن و جاره کدن تکز بکن کو اوه حتی داویه لپشتا ریوبریا خواستر بن حتی داویه لپشتا هیزن سوریه دموکراتیک بن حتی هناسای خویا داویه اوه دستکفتین ام ببیجن کل باکور و روجلات سوریه کو بسای خونا 13000 شهیدان هاتیه ساسکرین بگمان اوه وان دستکفتین خواه حتی هناسای داویه جیان بپاریزن شخوا امه جی وان خواه پیشاندانین کوه ایرو وارن دارخستن بشوپینن بله جیان بله گلک سپاس سرکفت حسین و چگانی مش باجار قامشلو تبلی بود آگاهیان گلکی برفرهجی پار وکرین گلک سپاس جبو وان آگاهیان تماشوان من و چگانی ما آخوی نها تبلی بو و آنی زمان کو شش اندامین هزین اولکاری هندرین جیان خوش دستانه ده انجام وان ایریشانده شهید بونه شخوا ددما کو شهید بون جی او اولهی و آرامیا هرم د پاراستن هر وکیدن او ببورینن ایریشا کو بریا چند کلیان جی رودا لباجار قامشلو لدیجی استاسیونک کهربایی بو مینا کنو چگان ما راگهاندیه جی ایروج دمجمر 5 از باورم و خوپیشاندان گرسایی جی ورن لدارخستن لدیجی ایریشن هوانه ین دولت ترکا دا گرکرین کو ددمان هاده لباکر و روشلاتی سوریه چه دبن حتی وکلیه جی ایریش رانوستیانه بالافرین دولت ترک لسرانسری هرمه لسر عاصمان هرمه دگرن و ایریش جی دوام دکن تماشوان مجبو هینا بهتر جی ام لسر ویم جاری باش لکولین بکن و ناس بکن برپرسین آوند راگهاندن قصده فرهاد شامی تبلی برنامه ما یا تایبت دبه برز فرهاد دمات باش به بله برز فرهاد بمرا پار و بگلو دولت ترک داگرکر حنجتان چه دکه حتی کو ایریشی هرمن باکور و روشلات سوریه دکه ام دزانن کو اف ایریشن دولت ترک همو به حنجتن والانه جبو کو دولت ترک اولهی و آرامی هرم تک ببه هون بهانه دولت ترک جبو پیکانینا وان ایریشان چواد بینن آرمانجا وان ایریشان چیه؟ يعني هو دزانين وقال ماجد زانين نتنج بو هرمين باب سر استاسيوني گشتي ايمانا سوردانا دبيكيه شو ودن بياندوس برز فرهاد هم دنگه تناب هیزن اگر بله برز فرهاد دنگه مناب هیزه دیار انترنت نباشه تماشوان ما شخوا ما بورا پار وکر کو ایریشن دولتا ترک جی رانه وستیانه جه سرویس به و ایریشی ناوند خدمت گزاری به تایبت دکه داخیانین
دولتا ترکا داگرکر جی و گفن کل دجی هرم جی دخوا وی که رادک هینا کو او گفن کل دجی هرم باکور و روشلات سوریه هاتنا خوارن بحنجتن والانه شخوا ام بین زمان جی کو مجبیر نکن ریو بریا خسرا باکور روشلات سوریه جی روشا آورته راگهاندیه بریا بولتن ما دست پی بکن و بریا وان کلیان جی ما بارا پار وکر ریو بریا خسر بانگ لجواکان اف دولتی دکه کو دستوردان دویم جاری ده بکه و وان ایریشان راوستینا جواکان اف دولتی جی وکه برپرسیار وان ایریشان بناف دکه بتایبت جی هیزن کو قاش و گرانتورن لحرم او جی وکه برپرسیار ده وان ایریشان ده راگهاندیه تماشاوان ما جاره کدن برز فرهاد شامی آماده برپرسین آونده راگهاندنا قصده بله برز فرهاد وکی ما گوت هون بهانه دولت ترک بچرنگی دنرخینن ایریشنوان لدجی باکور و روشلات سوریه رانو استیانش سری ویس بهده کرم بک برز فرهاد یعنی بریاگو خود ببیجم اگه تو بناها بهانه این دولت ترک بهانه این دوباره کرنی اف چند سال هر بوان بهانه یا ایریشی هرمین ما هرمین با کروشلات سوری و حتی لسر اصلا سوری گشتیجی انا بالا خوبتینه لادلبه لحمایه لحمسه لادقیه دولت ترک به چه بهانه وان داره داگر کرد هلبت به بهانه این پوچ دستوردان وان هرماجی کرنای هرم ماجی هلبت هنک مجاری می دیروکی هی دولت ترکیه داگر کرد گو نزی حموم مجارا به شواز لشکری به اسلوب لشکری به اسلوب استخباراتی گودما نزی مجارات به البته او مجار روج به روج مزند به ام دزانن تابدج لدیجه گله کرد لدیجه گله ارمن لدیجه گله عرب افساد ساله دولت ترکیه داگر کرد هر جورین شواز قریش تابدج شر لشکری شر استخباراتی حتی در شر بجن ين قركرنا سبي لديجي واقلا بيكانيه دمك درجه البات برسكريك هربو چونه مزمونج لورا نها جبو گول سر برسكريك خوي هندرين گويتي دولت تركيا دا گركرون دزانن گله مجد زاني رايا گشتيجي آگاهداره دنا و برسكريك دا فتسينه برسكريك سياسينه د اصل علاقات بين الدولتيه برسكريك لشكرينه برسكريك اولكارينه برسكريك ابورينه حتى برسكريك دنا وان بخوده روج بروج مزند به اوج انجام هلبت اف کومبوینا وان نزیکاتین چوت و شاش ین گول دیجی گلان به کار آنین دیجی پرسکریکا خواستن پی چاره سر بکن هلبت نها ایدی لوان زبره جبولو نها چالکیا گول انقراجی پیک هات و بریاویجی هلبت شر گون هاتی کرن هم لباکور کردستان هم جل روجاوای کردستان لدیجی داگرکری ترک اوجد انجام ذهنیت و یا قرکره دولت ترک دما ایریج دکه هلبت مجبورن گل ما و ام جوک هزن لشکری و قصدی لهرمن باکور روجلات سوری مجبورن خاب پاریزن جبول او بهانه پوچن بهانه دوباره کرینه به بلگنه به بنگهن تو کسی باور ناکه حتی هر چقاسی چند سالن دخوازه بوان بهانه یا رای گشتیان و دولتی اقناع کرن بده هنک نرینا بکره تخبرن باندورا خوده لی دوست وی هری نزیکی وی البته دولت ناتو ده حتی ها بوان بهانه این پوچ و دروین دولت ترکیه دا کرد باور نکرنه جلورا نه درباره چالکیا ل انقراجی البته دو داخونه مهبون هر دو شروانن گو او چالکی پیکانی بون نه ده هریم مرد در باز بونه و نه البته هریم ما جبو گو در باز کرنه بکار نانیم هگر پرسکریکه که دولت ترکیه نافخویی هبه او گریدای ذهنیت اویه گریدای زاگون نوینه گریدای نزیکاتی بین لشکری استخباراتیه گو تگلی جغینی خو نابینه و هر تم به شواز قرکرنه دخوازه بسر گلاده بچه البته اف گلانا جی نبی خودینه اف گلانا برتکی وان هنه او جی دکارن آستکی ده هرچی قاسی ایریش سر وانج گرامه دکارن خال هم بر وان ایریشان بپاریزن بله برز فرهاد جبو چه بتایبت جهن آبوری گریدای آبوری هرمه دکه هدف گلو آرمان جایی جویه که چیه بناسازی هرمه دکه هدف نا اف ترورا دولتکی ادی زلاله بزمان خوش گوتن اف نجاره یکیه اف نزی 5 ساله مانر عفری نجی بناسازی هاتن هدف برتن سال چونیش دما مها مجداری ده جست مجداری ده
جهن پترول جهن الکتریک بلدی اوانا هاتن هدف گرتن بله. هاجی دوان کریا ده هلبت نوند الکتریک یا قام شلواتی هدف گرتن ابجی ترور دولت کیه تشته گومد گوت اب چند سال بحثاوی دکن گو شر داگرکریا ترک نه شر الهمبر هزکی لشکریه شر داگرکریا ترک الهمبر گلکیه شر داگرکریا ترک الهمبر هرمکیه جبولو نها ابتشتين گو ایرو دقومن و بریاوی جهاتمون قومادن هلبت تشته مدگوت ایتی تکز دکه اثبات دکه و داگرکریا ترک هلبت بزمان خواه او زمان خواه گو دخوازه رایا گشتیا نجات پرستیا ترک پیرازی کرن بده بیجه بنروا اجلوان دیدم برسفداین انظارم چالکی آل انقرا دیدم لی انجام ده روی راست ای قریجه داگرکریا ترک نها نشان دیده ارمانجا ویا سرکه اوی مبریان هاجی دست نشان کربو دخوازه چافکانی جیانه گلمه خراب که گو گلمه کوچور بکه او وی هرمه هلبت ده چارچوبه پیلان خوی 100 سالی ده داگرکریا ترک دخوازه گارتنی دموگرافیک چه بکه چاون حال هرمه دخوازه پیک بین حال هرمه مجی دخوازه بشوازه کنر بتونه کرنا بنسازیا او خرا کرنا ناوند جیانه گلمه دخوازه وان پیلان خو پیک بینش بولو هم دیبجن اب ایریش نه ایریش شکل هم بر قصده راست قصده هزا پاراسنا وی گلیه ایریش لدیجوی هگر پیک به ارمان جاوی یا گشتیا استراتژیک نه تنه کرنا قصده اساس تنه کرنا گلمه بله برز فرهاد ام تخوازن ویجی ناس بکن گلو هون و قصده اف ایریشن کل دیجی هرمن باکر و روشلات سوریه پیکتن و برسوا وج وان ایریشان را چاوابه و بانگا وج بو گلی هرمی چیه؟ نها بریان ها مچاوا گلی خپاراس جیرو پیو دجی به هوایی که مزنتر و تکستر دگرانتیا پاراستینه ده هلبت هزمه خودی بریار و بریار مجی دوه چارچوبه ده ایریشن داگرکریا ترک هلبت به حساب به برسفداین نمینه ام تم ویرنگی تب دگرن جه پیویست دما پیویست یا گو تکس نل بنده هلبت قصده تولا شهید خود دو گل خود پاریزه نهات شته گو ام دکه جل سراسری هریم با کروجلات سوری ده چارچوبه پاراسنا وی گلید هلبت قصده نخودی و مسیونه با قصده نخودی و انسیاتیفا با دبه گو داگرکریا تک درجه کی دم بکره او هریم حمید یخصابن داگرکریا خوده جلورا گارانتیا برسفداین وان ایریشا و گارانتیا سینوردار کردن وان ایریشا و سکناندن وان ایریشا دیسا سکن و برخودانی و قهرماتیا شروان قصدی لحمو جبهه شرم نهایی گلمه هلبت گلمه بچاو خود بینه بریان هاجی هلوست گلمه زلال بو باش بو ایریشن دما داوید اجدام هات کرن گلمه خودی هلوست بو ام باور دکن نهاجی وان ایریشا ده هلبت گلمه وی دبینه ارمانج یا داگرکریا ترک زلاله دخوازه گلمه کوچبر بکه برسفداین آوان ایریشا اوه ام هرم خواه بپارزن لکیلکا شروان خواه لکیلکا هزی خواه اولکاری هندرین سازی خواه بپارزن نهیلن دزدرجی لیوه کرن و دامان وقتی ده ام لجی خواه بمینن و لکیلکا شروان خواه لدی جوان ایریشا یعنی برخودانیا گو بکرن پیوست نتنه برخودانیا که لشکری به برخودانیا که جواکی جی گو هلبت گلمه خودی ازمون خودی تجربه دوی واریده برز فرهاد الگوری آگاهیان ناف دسته مدجی لگلک جهان ایریشی بارگهن هزن امریکای جهاتیه کرن دولتا ترک ایریش لدیجوان جی پیکانیه هلوستوان لهم برویه که چیه امزانین جی که هزن گرانتور لناوا باکر رجلات سوریه نه روسیا و نه امریکای جی چی جارا که دولتا ترک وان ایریشان پیکتینه بدنگ دمینن گلو امریکای ته هلوست نشان دا يعني حتى نهاد انجام ديالوج وهبديتين قلت شجرين هالوسط طوان قوي يعني لسه دو نقطة تركيز لكن ياك بيوست او سينوري جوبريانات وداين مجارين الشردة بيوست درباس نبي يعني وصاب في رنجي تشتين قد بيجن وهالبعد دمجار استقرار وجارانتيا او لكاريا هرمه جبوت نكرنا داعش بيوست او جارانتي وفارستن ورا كرن بله لی دیساجی نها پرسه مج بوان هنه ما بخواجی نها پرسه جوان کریه ده انجام هنه که بیتوناج چه بویه هنه دیالوگ چه بویه چما حتی نها بیدنگن هل وسته که حش کرد چوازی حتی نها در نکتیه هل وسته این گودر دکبر راسته هنه که هل وسته انجام دیالوگ هندرین ده اما ده اصلا اوسا اشکره فکری
گو راسی جل وست خونیشان بدن حتی آنها در نکتی بتایبتی جی البته هر دو هزن ناودولتی روسیا و امریکا یه امریکا دولت ترک راست هلبت دخوازه وان بکه هدف زلال جی جهم گو ایرو لیدا بتایبتی جی ل باکوری حسکه نزی 500 متری نزی نقطه کی هزن کوaliسیون ناودولتی بو از باورد کم او مترسیه کی لسر وانجی چه که لسر اصلا وجه تخمین دکم ده ساعتين بشامه ده دوی مجارده و هناك الوسط ورن نشاندن بله برز فرهاد اف ایریشن کل دیجی هرمن باکور و روشلات سوریه پیکتن و چه بام دوره ل تکوشین ویا ل دیجی داعش بکش خود نوا دخیانی آری و بریا خسرجی هاتبو پار وکرن کوی باندوره کنینی ل ویم جاری بک بتایبت هف پیمانی ناو نتویا ل دیجی داعش جی کل نوا هرمه و چه آوایی باندوره ل ویم جاری بک اف ایریشن کو چید بنها جبوشانه داعش بتایبت این هل بچه‌ر اللي دیجی داعش جرا هاتیه را استاندن بریان هاج دام ایریشن داگرکری ترک هات کرن هزیمه مجبوره مجی خو و بالا خو هزا خو بده جبو بالا درخصنا ایریشن داگرکری ترک نهاجی و دوان کلیان ده البت اشخاصی تکوشین الانبر داعش بردوام دکه لینه دو اصلا گو اساس ما جبو پلان کربو یا جهاز ناو دولتی بتایبتی جی کوالسیون دولتی جبو پلان کربو گو براسی جی داعش هم یک جار جهرمه تونه بکن البته باندوره کی نینی دکه ده اصلا کی ده فرمانداری ما هری خودی تجربه خودی ازمون ده شر لدی داعشه ده دم بوری ده هاتن هدف گرتن شهید بون اویا باندوره کی تجربه ما آشر و ده اصلا ما تکوشنی لدی داعشه باندوره کی نینی کرد حتی باندور ل هولدان کوالسیون ناو دولتی جی کرد همان دمی ده به استقراری اگون ها داگر کریا تر بخواز الهرم چه بکه ابد به فرصت که جبو شانه داعشه گوجار گدن خوری خستن بکر خوازندی بکن از باورد که ما فاکتور همی دبیر و باوریا هزن ناو دولتی ده تابعیت کوالسیون ناو دولتی لسر اساسی وجه البته نه اگر هلوست کوان جبرته کوان گوجار جانا در دکبه او جیج بر شرع لدیجی داعشی باندور ده اینها جیرو پیو ده البته اما بله برز فرهاد بله تماشاوان ما دیاره برسکریک که تکنیکی درکت انترنت چود جبرویجی گلکس پاس جبو بر پرسین آون دارگ هندنا قصده برز فرهاد شامی لسر آگاهین کو پار وکرن شخوا آگاهین گلکی برفره و زلال جی پار وکرن به تماشاوان ره بله تماشاوان ما شخوا مدنوا برنامه خود جی دوام بکن نها جی میوان من لستودیو هیا روزنامه‌وان خالد ارمیش و د استودیو میوان منه خالد بخير هاتي برنامج ما طيبت بله شخوا دولت تركا داگر كر بنسازيا هرمي كر هدف و انجام ده ام بيجن شهيد و بريندار جي چيبون جبو چه بطيبتي وان جهان دك هدف هر وكيدن ام تخوازن ناس بكن قالو دولت ترك جويه كي تخوازه چه پیامي بده ارمان جاي جويه كي چيه نابريا بريش بيك ورن هاكان فيدان وزير كار درباي دولت ترك جخوا دو بير داخلي دابو گوت بو ام ایریشی به شکلی لبرانبر روجاوا باکو روجات سوریه حتی الباشوجی گوت بو ام بدن دست پیکرین نتیجه نویا بگومان بریجی اون شوپینن بریجی ایریشی به شکلی پیکاتن بنسازیا هرمی هدف کردن اساس دکلاراسیون وان چما درکت چما اشکره کرد موسی داخلی دان خواستن ایریشی خود نامنتوی در روا بکن و اکی که شوازه کی دیپلماتیک herkes شیار کر آگاهی و هبه ام وان ایریشا بکن دخوازم بنگه کی جراب بکن روا بکن چما وان ایریشا پکتینن شوازه کی برچی کرن تسلیم گرتن یا tabii ki civake ki mesela در دوره 4-5 میلیون زیادتر insanın به وی شکلی دخوازن جهر عالی با اساسا شرع خواهی که توپ یکم پر عالی سر جواکی فرض بکن تسلیم بگرنه مثلا اول چند ساله تمی دروجه و دا اوا حسکی هیه میلیونه که زیادتر انسان تی دهیلن به آف دهیلن به سالانه اوا فرات خود تکن زراعت هرمی تک بن دشاران دا وسایه اساسا دولت داگر کرد به وی شکلی شردنه مشاندن شهروان تنی نه عالیه کی لشکری تبیچی جیه کی ارتش اکرا شهر بکی پر عالی شرده مشاندن و دخوازه جهر عالی با جواکی بهیوی بکه
جهر آلیوا اساساً به چاره بکه به وی شکلی هزال برانبری خو بین روشکی وسا کنه کار بته کوشیم برانبری که تسلیم بگیره ایرادای بشکینه اف جبو سیستم کاپیتالیست سیستم نتو دولتا نه تشتکی نویه جی اساساً دولتا ترجمه و تجربه سیدان سالان یا داگرکاریه نتو دولتی انجام درخستیه دبیجه کی ماکیول مثلا دبیجه کی جبو کتب کار به دجمنی خبن بخی هر تش روایه دولت ترکی ونا به ذهنیت و فلسفه کی ماکیولیست جبو کو بکار به هزار برانبری خبن بخه هر ریکش خورا رواد بینه جبوی پیوان اخلاق قانون یاسا هندورین دربه نامنتوی نگرینگن آرمان جوان کردان به برچیبوینه terbiye bikine. Civaka Bakur Rojlatê Sûriye, Rojava û Bakur Rojlatê Sûriye bi birçîbûnê terbiye bikin, ji hêz da bixin, esasen yek mingekî wî jî civakê li beramberî sistemê bidin rabikin ser pêya. Çünkü dizanin ki ku ji xwe herêm eva 12 sala nava şer da şoreşekî çêdike, ji her alî ve hatiye dor pêç kirin, alî aborî siyasî, diplomatik, leşkerî, her alî ve ev 12 sala dinava têkoşînekî da ye, nahêlin xwe kom bike, nahêlin têra xwe bike, ji bo ku tam ji hêz da bixin, tam bêçare bikin û civakê jî li beramberî sîstema rêveriya xwe ser bidin rabikin ser pêya, vê carê çi dikin? Ciyên aborî hedef dikirin. Neçar dikin ku sistem bi vî şeklî paşta gava vêje, tiştê ku jê dixwazin qebûl bike. Yek de esas da armanca devleta Tirkiye ku îro ji vêspê da dest pêkiriye bêhna derbêhna dimeşîne, cihê aborî vî şeklî hedef dikire, yek ev e. Xalid em dizanin ku di nava Tirkiyeyê aloziyeke aborî gelekî mezin heye. Ji xwe dewleta Tirk a dagirker di nava dewleta xwe de gelek binkeftinên wî hene. Em bêjin ji rewşa aborî bigire heta rewşa jiyaniya xelkên wê deverê di nava krîzeke gelekî mezin de jiyan dike û ev yek li pêş çavê her kesî jî xuyayî ye. Gelo bi van êrîşan dixwaze binkeftina xwe veşêre ango çi bike? Na dewleta Tirk ev takriben bi têkoşîna azadiya Kurdistan re ve takriben 5 sala nava şerek daye. Timî bütçeya xwe herî zêde ji bo şer veqetandiye. Belê. Çünkü hebûyîna xwe li ser tinebûna gelan dide ava kirin. Li şerê cîhanê yekemîn de 1 milyon nîv Ermenî qetil kirin. Kevne pêkateyên herî kevnar vê erdnîgariyê Asûrî Sûriyan bûn qir kirin. Niha kê mal pêşiya wan wek gelem? Kurdman. Hiştî şerê cîhanê yekemîn şûn da qirkirinê wan, êrîşê wan, qetliyamê wan li ser Kurdan bêdawî berdewam dikine. Aboriya xwe jî li gorî vî tanzîm dike. Wekî aboriya dewletê, wekî aboriya şertê tanzîm kirin. Ji bo navê bêguman de niha de dewleta Türk nava xwe da qrîzekî pir kur ya aborî jiyan dike ji ber ku 8 salê dawî bênaber li beraberî Kurda bi her şeklî şer da meşadin. Hemû siyaseta xwe, hemû aboriya xwe, polîtikayên xwe hundirîn, dîplomasiya xwe, hemû li ser şerê dijberî Kurda da ava kirin. Rêxistinbûnekî wisa da ava kirin. Plana wan çi bû? Esasen dinde demekî Kurd da li beraberî Kurda ser bikevin, tevgera azadiya Kurdistan têk bibin, Rojavayê Kurdistan bişkînin, teslîm bigirin, ji xwe ew qas dirêj neke, li ser vê erdnîgariyê dewlemendiyê ser erd û bin erdî wê têxin bin kontrola xwe, dagirkeriya xwe mayînde bikin wê çaxê bi ser bikevin. Fakat çêne bû ev plan. Rast e di Kurdistan da mesela li Rojavayê Kurdistanê Efrîn serê kaniyê girêspî hate dagirkirin. Li beraberî gerîlayê Kurdistan şerekî pir dijwar heye. Fakat Kurdan nikare teslîm bigire. Kurd neşkestin. Wana ew qas hêvî nedikirin ku Kurd bi ew qas li ber xwe bidin. Venêr şerekî topyekûn dine meşandin. Di hindir da hemû rêxistinên sivîlê demokratîkê Kurdan desteser kirin, girtin. Siyasetmedarê Kurdan girtin avîtin hindir. Şaredariyê ku ji aliyê gel ve hatbûn hilbijartin hemû serokê hevşerdariya hildan avîtin hindir. Dest anî ser bi qayûman. Xwastin esasen lêçûnê xwe di şer da hinekî ji wan belediya jî tanzîm bikin bînin. Bi dagirkeriya xwe li ser Efrîn girêspî serê kaniyê xwastin niha ji xwe dikin. Ser erd û bin erdê wî ji xwe re dibin.
همو داره زیتونی افنی بلش کوکی را کرن برن این رغمی وان همو تشتان نکاری بسر بکبه دما نکاری بسر بکبه قریزه کی نفخایی جیان کر چونکه بداوی نینه فقط ایکو آنها لدولت ترک لسر پیاده گره چیه هنک دولت رجلات ناوین ای قطر قوت وکی وانن یک جی هزین جهانی ایل پیش دولت ترکن ای دنوانات هدا جی دگرن یا نه دولت ترک آبوری نکاره لسر پیاب سکنه نکاره وی شکل لسر پیاب سکنه و تک بچه جخوات تک چونه کی پر کور جیان دکن ها قریزه کی پر کور جیان دکه فقط جوانا هز دگره جوانا سود دگره جوانا پره دگره ام بینیم bir آخه اردوغان ده دمه بجارتنه ده چه گوت انشالله چوب قطره گو انشالله هنکی پره بندمه کاسه ما پره و هنکی پره گرم ببینه اما نفسه کی بگرن هاتمون ویش روشه فقط لهفکرنی وانه لدربه çünkü ام ویش بیر نکن در رجلات ناوین ده شر جهان سیمین تیجین نه تنه رجلات ناوین ده رجلات ناوین ناوین ده ویه فقط دنیای ده تیجین سیستم دنیای ده نوا قریزه کی پر کوردایه دخوازه گوارتون و گوارتنا چه بکه سیستم خدا گوارتون و گوارتنا چه بکه فقط دما کو دخوازه وی بکه بخاره شر درتخه çünkü جخال سر شر هاتی آوا کرن سر داگرکری هاتی آوا کرن دما کو وی شر دا ختمانده جیاد که بینگه هاویج بر کروجلاتا نابینه دولت اما کی دولت ترک جرا پیوست کن جبوناوی لسر پیاده گره علی کاری دیده قریزا خوان آبوریا نافخایش دولت ترک وی شکلی در باسته که اینها دخوازه وینال هر دری بلافک روجاوای کردستان جی ل باکو روجات سوریه جی به وی شکلی تسلیم بکره بله خالد نهاجی لوی دره ام بیجن پروژه نتویا دموکراتیک هاتی آوا کرن ام بینن زمان هفگرتنا گلان گلین باکو روجلات سوریه به هفره گلکی خورته اف ایریشن ویداویین کو پیک هاتن هلبت آرمانجک جوان آرمانجان او کو هفگرتنا گلین باکو روجلات سوریه تک ببش خو ام دزانن جی ددمین داوی دل در ازوره چی بو فتنه درکتن هر وکیدن لبل او یک بسر نکت نهاجی ام برب سالفگرا کومپلویا نابنتویا لدجی ریبر آپو هات مشاندن جی دمشن اویک مجار بگشتی گریدایی هفن ام بیش نه جوت مهجی سالوگرا ایریشا لدیجی سریکانی و گریسپیه کود انجام دهاتن داگر کرن گلک پیشنگین جواکا ما شهید بون دناوان دجی شهید هفرین خلف هبو یعنی بویرنگی گلمه و چاوا هلوسته نشان بده شخوا ایروژی خو پیشاندان و بین لدار خستن جبو ایریشن لدیجی داگر کریه وان مجاران مروف چاوات کاره به هفه گریب ده نه و بالکشان سر نقطه که گرینگ به گمان اف ایریشه کو چه دبن دبنگه همویان دا کمپلانا نتوی هیا دوی و تجارا نیج بیر کنه هنر کس دخوازن شیلو بکن تفله بکن دناوا کردان داجی مخابن هنر کس نه دخوازن سر جواک تفله بکن وردا کن ویدا بکن نه بحثا چالاکیا انقره دکن بهانه اکه دخوازن چه بکن اساسا و وانشاد پیام کی چه آدنه کرده امی و قتل بکن امی ولات و داگر بکن امی و کوچبر بکن امی به هر شوازی برچبونی لسر و فرض بکن فقط اونی بدنگ اونی ببین کلمه بهانه که چالاکی انقره چه در کته ورتی 8 سال بین آبر کردین قتل کردن کرد برانبری وی چما بدنگ ببن چما خانه پاریزن مشروعیت ایریشا کردال جکی دریتی مشروعیت قتلیام کردال جکی دریتی چوا دکارن به وی شکلی ایریشی کردا بکن دو خوازن ویجا وناج به کردا بد قبول کرنجی وکی کو عقل کردا دلیزم کرد گرکش بو قبول نکن بیتشتی tabi bingi ha vida çe heye ev erişen ve haşsel davet çoğu derketin ortaya komplana tevi heye komplan namne tevi be encam ne buye ne geçtiği encam yok raste fakat hayan hac devce berne dane doxazın be encamcı bikin doxazın lgor yok serkeftine ki pek binin ev serkeftine wan çiye katliama gele kurda jbonawi çete daişi bre xistin kirin erişe kurda kirin جبوناوی اردوغان ایریشه افرین کر افرین داگر کر گریس بی سرکانی جبوناوی هات داگر کرن پارچه دخوازن کردا تسلیم بگیرن بشکینن نه بو جبوناوی 2021 bu şaş nebim زندان اسنا تبلهوی چیکنن داعش دیارکدن برای خستن کرن جبوناوی demek برای دیرازوری دست به ایریشا کرن خواستن روزا کل دیرازوری
هفچونا رودا قصد اپراسیونا سرراسکرنا نافخایی به حزبنا نافخایی دا دست بکرن دولت ترک لعینی ساتر تمر لمنبیج لهر دره ایریشی خواه برفره کر چما جبر کد پشتوی پلانی دا جی او هیا چطای وینه کلو دره ایریشتی کن وان دولتان نیکو به قوم پلان نامنتوی دا جی گرتنه اساسا حمول پشتونه و لازم کی بره برز فرات شام پرس کرد هر واسه کوالیسیون امریکا نظام ایکی کرد gerek ya benerin amın jive yok eder bikeben. Aliye taktiki da hevkari xaçe bikin. Da instandını xahabın. İttifakı xahabın. Fakat devet tücariş bir nekem benerin amın. Ekol ser kurda van erişa plan bikin. Ev hezin amne tevine. Roja kuji buxazın ve devleta Türk'e bejin besekne ve besekne. Devleta Türk çünkü parça ki ve sistemi. Zarok ve sistemi hatta. Nikare be ona tu erişeki bike. Nikare be ona rojlatan avinda tu gavek bavaje. Ha le kelekavi Armanca devleta Türk rojlatan avinda nine heye bekuma. Armanca devleta Türk kucara kedin Osmaniye nu aba bike heye. Leser çe leser katliama Kurdan. Leser katliama gelin rojlatan avin. Doxazın leser bena be vaje ki usa şwara nu binne dest bekirin. Enha binerin. Komplo nevne tevi salvegera wî nêzik dibe di heman salvegera wan da serê kaniyê girîspî hate dagirkirin şengalê peyman hate çêkirin ser şengalê di salvegera wan da îsal çi dikin li her cî topyekûn şerê xwedan dest pê kirin esasen Kurd gerek xwe naxapînin ev pêvajoya ku nava komplê de hate dest pê kirin wek çokşkênandina plana çokşkênandinê hatibû çêkirin ev merhelayê bîne evet timî vî şeklî berdewam kirin eger kul Enqerê çalakî çê nebiya ji wê êrişî Kurda bikin ji xwe êriş dikin ji xwe bi her şewazê çekên kîmyawî bikartînin qetliyama çê dikin ciwanê Kurd winda dikin em ji bîr nekin du salek du salê berê bû welatparêzê Kurd xelqê Kurgunda jiyan dikirin welatparêz bûn li Wanê di helîkoptera rabîtin erdê pekî sûcê wan çi bû pekî wê demê ji li Enqerê çalakî çê bû pekî anha dünya nizane ku ev hevalê ku ew kê li Enqerê çalakî kirine ji rojava neçûne te eleqan bi rojava re tune ye dizanin baş e dewleta Tirk nizane dewleta Tirk jî baş zane fakat bêna wekî bahane bikartîne se demek ji bo navî çi ye ji bo ku bikar be ji her alî de êrişê Kurda êrişa li ser Kurda qetliyama ser Kurda rewa bike li beramberî vî wê çi were kirin ya girîng binêrîna min ev e Devleta Tirk ji xwe ser salê xwe ser qetliyama Kurda daya bakirin Dêrsim, Koçgirî, Zîlan bi sed hezaran Kurd hatin qetil kirin bi sed hezaran Kurd hatin qetil ji ciyê xwe hatin kirin bi milyonan Kurd hatin koçber kirin li Bakurê Kurdistan niha li Awropa bi milyona Kurd dijîn ma qedera Kurda ye ku ji welatê xwe derbikevin niha dixwazin carek edin Kurdistanê vala bikin ma qedera Kurda ye ama perçekî siyaseta dewleta Tirkiye wê çaxê divê Kurd jî xwe pirs bikin ya ma qedera min e ez çima kolê dewleta Tirk bim madem ez behsa jiyanekê bi rûmet bi namûs bi şeref dikim wê çaxê bira mirina min jî bi şeref û bi namûs be ew ciwanên ku li Enqerê çalakî kirin ew yan jî nikaribû şexsî bifikirînin dikaribû şexsî bifikirînin fakat jiyanekê bi rûmet jiyanekê azad e jiyanekê ku azad nebe bila kes xwe neaxapîne eger meriv kole be bindest be tu meriv nikare bi qasî serê derziyê jî behsa şeref û namûsê bike çima binêrin kengê bixwazin we digirin kengê bixwazin we îşkence dikin kengê bixwazin tecawüz dikin kengê bixwazin da vejin zindana pekî şeref çi ye wê çaxê rûmet çi ye jiyanekê bi rûmet çi ye kole çawa rûmeta wê çê dibe efendiyê ağayê kole çi jê re bêje mecbûr ev gotinawî bike dewleta Tirk dixwaze Kurd wisa bibin ê baş e di ciyê ku da şeref namûs heye jiyan hebe bikêrê çi tê wê çaxê ji bo wî venêrîna min na we got wê çalakî li Bakur Rojhilatê Sûriyê çê dibin li Rojava divê bi sed hezaran însan li beramberî vê dagirkeriyê rabin ser xwe her kesekî ku ji xwe re dixwaze bêje ki ez însanekî bi rastî li beramberî dagirkeriya dewleta Tirk im ez dixwazim wek mirov li vê ser vê axê jiyan bikim divê
سدی صد رابع سرپیا دبی سدی صد رابع سرپیا و ام زه کرد گرک جهیز آخا باور بن اگر کو ام صد هزار رام سرپیا دولت ترک نکاره ایش بکی نکاره ایش بکی جارك دو اي پاشتا کو بابجن ام کرد بمليون انه بلا 100,000 ما ولا كشت ام خلق ما هر يكيم آزاد به هر يكيم سبروجا ما آزاد به و جارك ادن اف قتلام سرمداني اینها یک وقتی خواستم بنیرم من یه اساسی روزنامه‌وان خالد ارمیش گلک سپاس جبو هاتناته و میوانداریاته جبو روجاوا تیوی بله تماشاوانین ما برنامه ما یا تایبت لوی داره بداوی دبش خو امی دبولتنین خو ین ایواری دجی بهتر آگاهی برفره درباره ایریشن هری داوی ین لدجی هری من باکور و روشلاتی سوریه بوره پار و بکن میوانجی ویورن آماده کرن گلک سپاس و تماشا کر